ये देखिए स्कूल से बच्चा को लेके आते यार, एक स्कूल का अरुणाचली लड़की बच्चा जो अभी हम लोग ट्रेन में सर पुलिस सर भी है हम लोग के साथ। ये सर जो अभी सर डाउट होके हम लोग को भी बुलाया अप्रोच किया है। Sapring start kini ko wika video haki social media hapo Facebook bat kham tam hang ne hapo North East India hadin bala sakhi ya une wei ukhinna ubalai lech skolang bakati ka khinna Arunachal Pradesh hapo ka jela Arunachal Pradesh hendai menta kinsan une wei ukhinna ubade ubar jela ula rong tu sendan ya katika khinna Arunachal Pradesh kabade ka khinna klasik kita lang kubar kile itu ba une ukhinna senrang ka kerteng jung ulatip kemuta Udelwar Hussein bude ukhinna ubala syakha hapaka distrik Naugon kata hapaka jela Assam Henry ula poi syangna hapaka jela Arunachal Pradesh hadin bagi mik pa jong u kila poi bella hapaka jela Arunachal Pradesh kumta une ukhinna ula lek sekolah ka sekolah hapaka jela Arunachal Pradesh bala Subaru bahaka skol balik mau uladan ka jingya day bat kate ka khenna Arunachal Pradesh kumta kini ki arngot ki khenna klerai ban phetna na poka jela Arunachal Pradesh bat kumju na po North East India ban lek pat Shapdeng Jongkari India bat yaki daw hakaba kini ki arngot latmu amsem latip na ki eki daw ru ban lese la ban debit ki daw jongka jing in kumta hakane ke jing phetu jongki kila shang dakarel na poka jela Arunachal Pradesh bat kila ya lingba ka jela Assam hakaba unong shong snong ubakit khiau bakit kli ulai i yakine ki arngot ki khenna ki badang red ba kumta ula shem jing kli bulak kli chana bomod banlet une ukhenna ula jubab bomod banlet shabar jongka North East une ubro baring video ula keliru bakane kena kadai nang no une usien rang ula jubab bakadai napok ka jela Arunachal Pradesh bat kumta ka jing tokit kala yai be chakman bat upulet ru ubadai pei kilain rel ula danlang hakate ka jaka ban tokit ya une ukena bat haka bakado la ya ban phon na si bahi ma sem chakane ka kena bat yakane ka kena lala ban pen poisuk poisan biang siapa ka jela Arunachal Pradesh उम्र होगा इसका बोल के देखो सर हमारा हिसाब से 17 ईयर्स देखो इसका हिसाब से 17 साल है। हेलो मैडम इसका हाँ तो पा दो अच्छा सी तुम्हारा उम्र कितना है 20 पूरा इसी को तो नहीं अभी है इसका 21 होना चाहिए कम से कम 18 होना चाहिए 21 इसका 30 सर हम लोग 18 है 18 है वही 20 क्लास होना है इसका 21 अभी चेंज हो गया फिर सर हमारा सर हमारे सामने शादी उदी का प्लान नहीं है हो जाएगा घूम के अभी 21 हो गया इसका 23 होना चाहिए अबे लड़का खुद बोल रहा है 17 साल का है। हम लोग का घर जाएगा घूम के उसका घर आएगा इसे सोच रहा है घूमने के